Mi buklat neking dating munisipyo na ning Mabalacat o ngaw sandang Tabnuan Mabalacat Cultural Hub ing Pasko, a visual arts exhibit kasabi na ning pamagmasusi king 452nd aldo na ning Kapampangan anyang Lunes, December 11. Miadwangan lang saop ing Mabalacat City LGU, Mabalacat City College at reng Matenahang Kapampangan bang mipatindayag la reng lelangan da ring kabalen artist king newly renovated museo na ning Balen. Agpangking cultural advocate at historian na Alex Castro, papakit daring lelangan daring artist ing kwento na ning Paskong Kapampangan. Nani nakwata mo kay art, ne? Ita yung kaya, era no manapangan, ne? Pagsita mo pa siya, nakita mo images at gawa daring artist na product of their imagination at ita mong gawang kwento nung kaya katawang interpretasyon. It actually livens up and energizes our imagination. Pasalamat naman ng visual artist ay Doji Aguinaldo uling mirinan lang lugal bang makapantindayag obra. Inyawad na naman Aguinaldo ing saop ng Pampanga 1st District Board Member Winwin Garbo bang lakwas siyang misinop at misulong ing kulturang Kapampangan. At sana Sir Arwin, karag po kaya betaw Mang Winwin, balabalaos na po sana ini. Pakabiyayan ta na po sana yung kaya katamong Arts and Culture kening Mabalacat. Sir Alex, sopan nyo kami. Midinan kaya sanang baleo, tugnaan kening Tabnuan, para ating kayong pupuntalan na lugar sakaling ating kaming pamitipon o meeting. At malyarin niyang gawanin, kaya kaming lalang hanggang nanong oras keti. Sana may buklat mo kay si Pandeng aliwang manimuno na yung artist o tagapaglalag, metong la namang komunidad king metong mabalen. Samantala, aminado naman ni BM Garbo ang mamuntukan king Tourism Committee ning Sangguniang Panlalawigan at dakalya pa dapat gawan ng gobyerno bang minono ing sektor ning pamaglalang at kultura keti Pampanga. Pisan kaya po siguro king pamanyag ko naman pong pasensya. Balo ko po, may kulang niya ing gobyerno kaya kami. Siguro po mayaliwa na pong sirkumstansya yan, mayaliwa na pong issue in masambit la, pero sincero po yung pamanyag ko pong tawag kaya kayo. Makalagay po Kenny, cite kakulangan. Pero siguro, I will cite that in another occasion. Mas mabayat po yung obra ko ngayon na kailangan ko lang pong kumbinsyan din kayabe ako na opisyalis ng gobyerno nung makanano ka importante in programa para king sining at kultura. Agpangpakang Garbo, bistaman dakalya para panahamuning Balen, yamu naman dapat makakalingwan ing pamagmasabal king Kapampangan Arts and Culture. Masakit po yung makumbinsi, lalo na pa siya ali mo lang kasing edad din kaya mo kay gobyerno. Diba? It's a burden, but I know na king kasopan niyo po at king kaburian ko po, yung puso ko po para po kaning programa ngayon ni balo ko po, pagtagumpayan tamo man po niya. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.